MDC liang persha hakano phaisngi arpo hnyo tarik leber kibala thmu banle yakendo yo chief executive member ka KGDC ba Tony Lengdo panpan jingshai halor ka jingsdin ring in suspension naga kam yo secretary jong ka KGDC ba DGCM yong bat ka jing in o kam kansan u standing council ba TT dingdo Henry kila phaide no nagadaw ka jingbam biang por jong u CEM u badang pendep iki we pat ki kam Habaya kran per unong yalam jong kaliang persha ba titos khan ulaya thu kajing thmu jong ki banya kendu ya u CEM kalong halor ki katu ka ni ki mat ki badan hapdeng ka kanram hapo ka council kum kajing sedin ring in na ka kam ya u secretary kajing e kam u standing council lambar kajing dan kam ban penjanai amen no ya ka edi rule sispa ar phra Kani kajing thmu banya kendu ya u CEM kalong banya tuat pada emerging mud bat kaliang sensyar halor kani kakam na kijingja badang shen hari lom karo Henry la pulom no mentakasni Ka appointment baru CM baru lagi mesti like for ini mesti ban ya kendu Henry menendu la pentep sisi lomba menendu night Maka kita akan silat lagi Afrika di labu ontasi na ibu khalas steng dan rena mana pada nama funi ini nomor yang kedua yang berdebat dan program for saat ini yang berapa mesti yang ada kamio mesti tinggal share update yang melakukan steng kini perlu bagi awan ada step ini tu yang balakala dan mendapat penapian bu masalah perlu bagi update hari di Jakarta Islam kita tengah ya jika kibun kikam kita kumkan hun mungkin MDC kita ada ni kecil kecil nak bentar kecil ya bet nanti konsul ikwai bandar kecil selok bukli tu tambah usia mo belum bukli tu sampai konsul berapa beli di isi kuai berkumpulan dua punya selok nama bangi laong hina dulu mencoba bangi dek kata kalian dek kata kalian persiap ni dek dek tinggi kuai ya jemut pada beliau jemut nama ke kebami haki lat patai kubur ladang isia counter tang haki kubur di isia keli tang haki kubur nasional kalau kelung ini dia kumki beliau di badan ni kecil kecil kami khmat di bawah pai bah lah cia kamram ke jong ikam dei bangin omangin constraint constituency ke jong dei perkhat lu nam ta ka welfare nam ta ke jing ha jo ka council di berko tidak halo kata kan rem bangi sapan ni ka appointment nang kendu ini tinggi tip ba na eki daw ba slam ta sini ka tapor ni lai am te ma shu wa phiru lai am la slam ya si phiru akhta khpor mo lai wan du ne te Hajisha ke daw ke berkonsen ke bagi kuat ni kenduk kalau bagi kuat panjang syai kalau ki jengja ki baca ni si council kam tam kalau ke jeng resign no jong standing council jong ka council di Broadway di ba tenis tindo nanta ke jeng sya suspend sipor pensange trekam sipor use katri bas imyong but kumjuru ngi ke jingja ke baca ke setiap Broadway kam tampo garohs kalau ada buat jing persange election nanti nak tahu jong ke jing yo simenta jong ibu dei dulu media contest election hadir pa ke garohs autonomous council kala pas itu ke amendment bill kalau ada bagi di rules ban khang persyai di bomdei ki bomdan ni ke schedule tribe ban participate pada election tinggi sutu ba kaniru kami hidon ke jingwit nama baik ke edi rules kaniru empat amen tinggi kuat ban ai jingwit i ban lakum no ban don ke jingwit bahkan don ro ke food kan demi kuat ban tuat jingwit suan ki ke abuse ke joki lan ke jing perkhat ke joki dari nak kalian ke jungi ke liang persya ni kalian yate ikuahi bahkan dan ke special session bahkan dan ruka paman rai ke amendment yang ke edi rules kalau kan ka artikel 138 dikatakan di kowe kabar lomba kabalai pak lomba ikua banyak keren di TV bagi kamu kita de pok nomsel kiba ya tengku aki konstitusi gitu ni
kam tam bede baki we baki subject ki we ki members ki kwa nya des but kam tam lu bede baki scheme ki repair ki ba adu mata ki pat yo jing shai kan ulu ki jing shai na ka liam ka council kita ki dikimat ki konsep ki bang kwa ni kala kali ka eka daw Ano mo na lang sekretary? tu time la dan la tayo dan daw tayo Kini kaya di rule piman kelah long ba ban coba tay niat long kaya ano Jadi ka kumbalong hi ka jingmut chungi nakalian chungi kalong ba kandon ka open discussion. Namar ba ngimong hiban ong bakan long kaju ka amendment kumbalong apo garuils. Re hang niru ngi hapan yang perkhat ba. Namar la depi ong tang schedule tribe. Namar ki tribe ibabut. Ada feedback kat tung betul ka mo ka list chung ka 1950 ka ba kedau panggil schedule tribe ki bun panggil tribe tingi hap ni keren syai namar pa haga jing so jungi hapa ong hasil autonomous council ka bamut hi ka mut tanggi jat benriu kasih Saya tu mentah ki amdan an ka an man khang chanero ban election di nan tribal debat em ka mala ong ipi du bane ba ka edi rules ka di kaju hakaru hakasi ba jadi ka di tanggawe ka edi rules but kumun seperti mau menden ru ala keren ba nga haka isi ka ba rialam di ba adjust la hawar zakat fra ya ka edi rules la pen kalash ka khasil autonomous rule district rule pi namar ba ni ka edi rule ka buat Assam district rule ka ba Kishna ka 1950 tinata ka daw ni kwa ru ba ni ka kerteng Assam kamut kamdishu bandon da ka kerteng Assam district rule ka bandon be khasi hills autonomous district rule kumbala propose akan ga amendment akasnem araja khatra kabamut ka jante hills su kadi bania ka jong jante hill ugaru hills su de bania ka jong garu hills bisa kam en ban leno mentah na margi handro hel gubernur lang katali te kengi kwa nang ya kataba la kumnu habalale e ka we ka district council kamut hangil wa hable lang atau nin kan ji kabala dap to ngikut hu na kane ga jingja na agro hills kapen phalang support kare khasi jentia hatula dan nam te ki seng lani ki political party ki boni kan do por ke isi ga jongphi por belali ya bini kan do pen kalai kan ga di dul samar ke jingyo tebut jong kita ki kapangan mau mengah ada tu por tem kamdan bawan umat berkelai di dulu sendiri nakal yang ke isi pat ngila ya keren bagas tokar nomor ba ya kani gaju ka idi rules ka rules ka bala amen awal zakatra ngila budian nomor ba kani ka rules ka don hapo DCA department bat ka don hapo bataka expert committee di udang member nakalian ka council wangi patch te jadi nang tu ka nakalian ka government ka 8 kori nangi ki khatwe teli ni teli kiman bat nakalian ka jongi ngila ai ka jiksai mut kembulong mentah kadang sa yang tapet sekarang sah isi itu tak ku ka practice ka balong hapo ka house kalau ba kat bang kadang don ka ni kambil ka bangil apa minum patla banwan raka new bill habede ba kani benta te ka bamut la kani ka isi ni ka house ba we ka recall shwa ya ni ka bill examine dia ya ka lani wan ra ka bathamai simple kumki kita ki bagal hormat kapan jiksa nanti kibun namar ba harajan hatra amendment ne kamdei tang ya kawan senti dari ya baru kali ka kabangile au kabakile au arja hatra ya kabamut ki babun ki bentahan ni kila pen wandur thamai borokhoi wat ka kerteng ru ila ai di khasihil autonomous district council rule balik aslam nomor ba hagaro hel tang sisi asli lepas si balai mata kinyat lu kadang hukum ki te ki ai ba ma ben menjor gubernur ki ai do apa sebab em ko mga ongi pi naman ba kaday barok ko ka rules barok ki rules bila let's say ki bun ki inquiry ki ba ya day ba ki benta tenan ta kadaw let's say ka simpor ya government rule ka simpor ya special committee na ni ka expert committee ba study ya ba ni rewat nakaliang haki isi berum bila pursue ka ni then rey let's say haka to por kampat pat pediam kenam ni isi lawan kenduk kam juga parti kenam ka isi dan jadi berkata tenre wala katar kilawan yang kendu yang amen dulu bantang kalian kajungi ni sukhai kajui teka kabius yang parti kenam kalau bet ya mentai syuai giwi benta ngin sim syuai kan sispa aku
Te kata ke te la da kamdan pada ka jing peliu jimut lang te. Ngi subu ngi diman ya kata. Kenre la da ka isi pat kim don ka da gawe pat ka rukom perkat subu ki don da gawe ka rukom perkat. Te ka kampat poi ke siru. Te ta kada ngi om yang kendu pan yang keren nang ba ngi nyawan lang ka ju jimut. Nama kani kamde ka interest trong ngi simet. Jadi ke interest ng council ko gawe na mata ka jat ngi gawe. Kay ka mangin le mata ka de ka jimentoy na mata ka future na mata ka lawe.